Kanya laki din! Ay, naimbag ka pa ito niyaw. Nakagata kagaya man itilugan mo. Ay, uwan tata. Kasi na agad damat basit nga runong may agasawa, sumutin ating katang may tilugan. Ay, mayat na ita Dumalat na ngamin dalugan na kay. Uwan nga ro tata. Isang karkarigatan mi ni bakit ko tigim matang. Oray, second hand lang. Ay, so, saan alang laeng tisikan hanalugan to niyaw. Dakkel mo't laeng agataday ta. Iso asaan alang laengan. Tata, Ay na. Maragsa ka na kunay, paraking ka. Gamot ka mo dyanan na. Kita nagatang kamot lang, itilugan mo. agyaman ak unay tata. Aha, patsumot na jay tata. Nay, apay nga kastamot ng tibagbagang kontrakan nito niyaw. Sige mariyaw. Diyak ngamin patyan ang nagtao di tinagbanuganda nga agasawa ti inggatang dahi di ko ganda. Ha? Kanya ti kayat mo asawan? Ay kinuad da chicks ni pare Mario nga ubing. Anak ano tibak nang dayjay nga ubing kay. Kanya? Wen, pudno na itatata. Iso asaan man ako di palastog dayjay a pare to nyo. Gapo ta amok ti pudno. Ha? Kundi palastog iti kagat-gatang na alugan. Ay, saan na mo ta nagbanugan? Ha? Ibagak tumay kinibakit na nga adda chicks na ijay ili. Takitag man nyo ti pagpatinggaan da at tonyo. Ha? Lastog! Kanya laki din. Nagadumat tanday ta pinalingkim, Mare. Ha? Aywan, Mare. Ay, aglugan tan iti nakapila at tricycle. Tatlo agkindantan nga agaway. Ay, sige. Umuna kalatan, Mare. Dagasanak nila kay ko. Napanlabit nagkrudo iti gasulinaan. Anya? No kayat mo, makilugan ka lakad na kamin. Isuka pa iti pagpasahe mi iti tricycle. Adda pagpasahig, Mare. Uray man ket no arkila. Anya? Jalaki di pagtatakunan ti makilugan itilugan yaw. Kasta unay apan ang ilaslas dog yaw. Ket saan mo't ang nagtaon iti banog yaw. Anya laki deng. Jakman ang muno apay akas jelatan timbaga nila ikakanyak itay lakay. Kas dyan nga agasawa. Nagmayat pa iti panangibagak. Ano kayat na ti makilugan? Ta isuka pa iti pagpasahe na iti tricycle. Ngam kasi matin timbaga na. Anya, Naku na anapay, asaan ka no nagtaod iti banog tatiin gatang tay tilugan. Agasam man. uwan, kasta ti ibagbagada. Ada ka no chicks ko, at 25 years old nga anak tibak na, nga iso ka no ti pagkukwartaak. Oo na yan. Anya lakit din ay dagita ka aroba. Naglaing da nga rod nga agdadaal. Saan da akayat ti paartapan sa kastin sa uda. Awan tinasaya at ngaik dun ti dakas nga apal kulaktumat. Di dalat na makipagragsak iti balig iti padada tao. Saan nakasta nga aramidan dati amin? Makadadaal dalaan. Anya lakit din. Kunamlan asino dagi nga agasawa. Nakalaslastog da. Uray anya pa iti panagpalastog dalakay. Saan ta nga itulok nga artapan datamot Ay wala. Itaan niya ko maaga po nga itulukta nga artapan data. Ay saan ba kay? Pulos asaan na mapasamak data. Iso apa nga asin. Ta saan ta ko mga agsardeng nga agbirok iti ebidensya nga adda chicks de ja Mariaw. Iti kasta, iso ti aramidon ta nga about tapno iten nagtaman. Ay kawana ba kay? Iso nga rod akanayo na kamarabyan. Tapal paliiwag nga men di pagburburdingan dayjay akili. Asino akeli dayta? Ay kat ti chicks nito nyo Kelly tinagan ti chicks na. Anya? Amok nga men di pagburburdingan na. Ay sauce. Ijay asid at pirang tayo ijay ili. Asid iti karayan.
Barang maranaak ida nga agkuyog kinito nyo. Tapitsura kadago sila. Ah, kastagayam. Ay katala, itultuloy mo day tangar aramidam lakay. Saan ka nga agsardeng, aging ga makaala ka iti ebidensya. Ikaw na bakit? Makaalak lang iti ebidensya kung nagtumay. Sigurado nga agpatingga ti kinalastog daya at tonyo. Anya lakit din. Unayan, Laika. Anya launay aya ti panggurguraan nyo kadaton nyo nga agasawa. Makapasar nga hindi kinalastog da. Anya, Iso ako nakinila kay ikaw. Saan nga agsardeng nga gala iti ebidensya nga adda babae nito nyo. Tamaki taman tilaing da. anya, ay unay daytan. Amom ka day, nga iti kastangar aramidin nyaw. Ipakpakita yu laeng asaan nyo akayat ti partapan. Anya? Nang rugi kayo laeng akasta, idi nakita yu anak kagatang day tilukan da. Saan kayo mo't asigod akasta kadakwada? Ah, Talagamat nga ibirukan nyo ida iti abot apangitinagan nyo kadakwada. Nang runa kiniton nyo. Anya kataad da chiksnan, po na yan. nina naman. Imbes ama kumikum kayo nga agbirbirok iti abaw. Agtrabaho kayo kiday, tapno magatang yumagdag iti kayat yaw. Saan akasta apanang dadaal iti pada at tao ter aramidin yaw. Anya laki din. Apay nga binaya, kastaon na ti pa nag-effort mo. Tapno makaala ka iti ebidensya nga ibagbagam. Si ka, Mariaw. Ay kuwan atata. Tano mapasamak da ita makaalak iti ebidensya nga da babae da yaton nyo. Ha! Mabali na makaswan. Anya, Ket no mapasamak da ita, ay saus. Ha! Agbali na nakakaasi ti biyag da nga agasawa. Mabalin da nga agsinakan, mabalin ang maawan ti lugan nga ipampanakil da. ay, unay na ita panunot mo, Mariaw. Abot na talaga ti sapsapulam. Tapno adda pangitinagan kinitom yaw. Ay kutuwa na tata. Ha? Iso asaan ko asar dengan daya akong pare. Aging kaasaan ko amay tinag iti abot ko nagtumay. Ha! Kastagayam ti maimbagbaga da di alay ka na na? Wan, iso ti kanayon nga ibaga na tunggal umay gumatang ditawi. Unay daytan apanang dadaal da? Kasta talaga ti biyag balasang kaw. Oray sa dino asuli ti lubong. Saan amapukaw dagiti tattao adakes ti apal na. Sa bagay, pudno daytan na na. Ibirukan da ka iti about, sada ka itinag. Ngam da iti titandaan na mema. Amin adakes sa panggap, saan ngagbaligi. Aywan anana, awan pa'y tinapuutak ang nagbaligi, gapo iti dakes apanggap. Ay katwan na. Iti da ito ya kinabakit kaw, awan pa'y napuuta ka kasta. Ibagbagada pa'y nga adda kano chicks nito yung agtawon iti 25. Agasang manday ta. Kasta da nga road, agaramid da iti about. Gambayan nyo laeng. Agtrabaho kayo latta. Saan adagita ti makalapod iti panagasenso ti biyagyaw? Aywan anana, Imbes a madadaal kayo, isukit di ti agbalin akarit iti biyagyaw. Tapno ad-ad-apay nga igaidyaw ti agtrabaho. Unayan, ayan ni Pare Mariaw. Talagang aramidan ta amin ang kabalang da. Makadadal da lang iti pamilya. jakman na mo dagiti ang agasawa. No apay akas talaon ay ti pungtot da kadata adwa. Apal nga rod, bakit? Dakes nga apal. Makit-kita nga rod iti post ni Mario iti Facebook at pasig pasagid. Aywan, oray dagiti post ni Laika. Pasagid matla amin di makitkita iti Facebook na. Yala,
Bayan talatan. Saan tang agpa-apekto ka na kita at tao? Anya ko mangamin aga po ngagpa-apekto ta. So nga ro da bayan talata idan nga agsapol iti abot. Tapno may tinag da talaan. Amin na da ka sa panggap. Saan nga agbaligi kung naktumay? Pudno nga ta tinadamag kaulakay. Anya day tabakay. Mangirwar ka naman ang daton yung agas tawa iti may sa alugan da. Anya? Ne, sino tinakadamagang miti day ta? Kadita karuba ah. Ay. Saan ko nga itulok amarta pandakdagi di atat tao? Iso anas ka na makairwara ko niti ebidensyak nga adda babae dahi ato nyo. Saan kan samot nga min amap-mapan ijay igid ti karayan nga asidag ti boarding house ti chicks na nga ibagbagam. Ay mapanak to yung malambagay. Ha, siguradwak ang mapalabas ko ida, ijay arangtay ko nagtumay. Wan, parang itiday ta nga aramidang. Katpatyan ni Emma nga the chicks ti asawa na. Tapno man magulo ti biyag da. Tapno mapukaw amin na pundar da. Ha, di ko na dansa, kat maartapan data. Ha, nagbidot da. Ay, nagbidot da talaga. Iso amalaksid iti chicks day jato nyo. Agkita ka pa iti abot, amabalinta apangitan nagan kadakwada. Santa nga itulok nga artapan da talakay. Agtuin ang dito asoli. Masigurado ka magna dito daton nyo kanti chicks na. Ha? Makaalak matlay ti ebidensya. Maipit ka, uray kita ang. Agpating ka matlaan day ta kinalastot mo. Ha, kunam saan. Dituyak pa'y igid. Tama nga not na makakita ka niya. Dito tapang magkalaman! Tulang! Ay na, naimbaglakit din ta nasapa ka ng kariing nana. Jack napansin, dagiti awag ti tataw idi rabi eh. Anya nga rod ita. Adda ka nun nilakay ko ija ospital. Impanda ija idi rabi eh. Nat nag-ijarang tay. Ay, hapong amin aya. Ay, kating kakitaan na. Mapanak ko mga rod nana. Ngam, awan pagpasahik ang mapan ija ospital. Anya, Mga asi yung manana. Pautangan dakpay laang. ay salbag ti kasta. Adtaw, tilimagasaw. Oray saan mon abayadan. Ay na, agyaman ak nana. Ngamsakbay kumamot amapan ka ijay ilay. Ingka kumamot agbraa. Anya mo tanday tanga itsuraan. Ha? Ayawan yawn. Day ta ti maganab yu iti kasta nga ugali yaw. Kaputa saan nyo la akayat ti maartapan. Agbiro kayo iti abo. Kabibiro kayo. Da kayo lang araw tinayabaw. Anya laki din. Naimpagpadakan ba ka? Huwag lakay. Kaumumay ko ata na iturog ko adagos idi rabi eh. Iso ajak napansin ti awag dagiti nangyagkan ka dito yung ospital. Nagsakit ti ulok ba ka? Naitama ti ulok iti bataw. Anya? Apag isuha ba ito tinakatin nagagidyan ng tayo? Yakmat, nakita. Tapang matgaya man at dahi ti liwadag. Anya? Ay unay kan Mario. Manipod ita. Isardeng mo ti panangal alam iti ebidensya kan ito nyo kan iti chicks na nga ibagbagam. Tanay, isupay kit din ti pa kay sagsag makam. Ay, oo, ano ba kahit? Gusto ka talaga na. Diyak kayatin nga ulitin pa eh. Sa anak pa yan nakana iti ebidensya ngam na eh. Siyak matan tinayabot. Una yun ti kasto ya bihaga.
Ala, agpaimbag ka lakay. Tapno makatrabaho ka manan. Nya. Nagdi-Mario jirangtay ko ng bakag. Wala kay, natnaga pula ang iti panggap na ang makaala kano iti ebidensya. Anya. Sigurado kano ngamin ang makaala iti ebidensya, ta ijay kayo kano ang magmagna kaduam ti chicks mo. Nilakit din tayo tang istorya. Amo pa din di Mario. Asino nga taayat ti chicks ko nga da ija banda. Ay una yan, ni pare Mariam. Anya nga ita, kami birok na iti abot. Isulakit nga ron tinayabot. Dayta nga ron. Anya nga ita, aday di ospital, nasugat kano ti ulo na. Ay, nakababa ay napakais istoryaan na ita. Kapulang ta saan na kaya ti paartapan, isong agbirok iti abot. Ngam isumot ti imuna anatnag. Una yan. Bayan talat ta. Maamiris da ita ti kinadakas ti ugali da. Anya nga ita, Mariaw. Kumusta ti biyag? Ay, Naimbag man, nagkalang iti rangtay. Saan ka kita nayanaw? Gapoy iti panggap mo, makabirong iti about. Apang itin nagam ka dito yaw. anya. Ay, apaw. Saan kami na nasaya at ikas na aramid yaw? Gapulang ta saan nyo, akaya ti paartapan. Iso nga birok kaya, iti pakadadaalan ti pamilya, ti aking pamilya. Ay, tata. Anya nga ita. Nakababay laki di tayo dapat kasi istoryaam. Sikatin mo na anay apaw. Ay, ang laki dahil. Saan na maulit, tata? Ah. Ikarik da ita. Agpaimbagak tagtrabaho akit eh. Tapno makagatang matitibayat ko agatangan. Ay, kasta ngamin dahil ti imulam kumait ti panunod mo. Idi pa'y Saan kita tayo tagberok ka iti abaw? Apangitin na gamit ti kumparay. Ay. Mawanan ka kay iti bay na. Ang lalaki day. Oh, kumusta ngayon ita ulong pare? Maya tayo. Ha? Pare, awan mo't ngamin ti madingar aramidek. Tapno ibagam nga ibirukan na kiti abot apang itinagam kanyak. Tapno matadail nak. Anya. Oh, anya nga ita. Kabibirok mo iti abot. Sikati mo na anayabot. Kapulang na ita iti saan nyo akayat ti paartapan. Agsakit kayo na da umasinso akaro bayaw. Ti kayat yun lang amin kat da kayo lang ti pumintas ti panagbiag na. Ay, pare. Ay, naamiris ko da ita. Ay, kat, ikarik pare. Sana na maulit pare. Agpaimbagak. Tagtrabaho akit eh. Nasaya. Kasta ngamin Sana na ita mangdadadaal lang iti pada mataw ti among nga aramidan. Ta iti kaano man. Saan nga agbaligi ti daga sa panggap. Anya lakit din. Anya laki din. Nay, nakapulis ka manan. Apay, sa dino man ti papanak. Ijay lat na pagturungan ti saka ka, sa dino pa'y kumangay. Mapangkaman makitong itin ayan, da pilingan niya. Wun lakay, mapanak at talaga, bareng man mga baka. Ay, unay na ya, supeng. Pangasim mamutay sardeng munday tangaw galing. Jak tupay agsugal nga asawam. Si kantulaki din. Sana bali tadyak mo't dinawat kun ka ti pagsugal ko, lakay. Bukod kumot akwarta, saan aya? Win ang, yakamukin ka. Malain na kon, taamangan numala daw Ay, da, narabyan ka ba na nalagapo ijay sugalan si kasupeng? Kat, anya ko mano narabyanak anaggapo ijay sugalan, wala kang take. Anya, Di kalatamag na numasabat na. Nagadupay laang nga ibagbagam alaklakayan, salbag ka. anya. Siguro, nahabag ka ititong ita niya. Kat, anya ko ma ti bibiyang mo no bilang laang. Apay, kwartam tin sugal ko, kwartam.
Apay, nagungot ka butal. Naabak lang arudan da tao. Sa ita, si kapay laang alaklakayan alaan ti masabat ko. Ay, salbag ka talaga. Aw, anya, naabak ka? Sumardeng ka man si Kaberto. Amangan no si kati pagpapasak iti pungtot ko. Nagpadaan nyo lakin nila kay Irning. Tilay bagayong. Aday ta, napudo man ang ulam. Kaputa naabak ka. Mala, uray naabak ka. Yung kalatamangan ni kusina. Imbatyanda ka iti kanag. Nakang kami ni anak ta. Anya tilinutom asidaan. Nyapay kumangit naman. Tuyo ah. Hay, awanin at talaga ti no. Agsapa, aldaw, rabii, tuyo. Anya lakit din ti kastoy abiyag. Di ka man nagsawi ti kasta. At kwarta mitay. Ngamnapan mula yung sukan. Anya nga ita. So nga ano usam at ituyo asiday. Bigbigat pa lang sinay ka sinay bakay. Dinak man sa ludsudan, no apay nga agsensen na ayak taawan mo't laang maitulong mo no bilang laang mawatam. Anya. Marurudak laang kan ka. Ibaga mga may. Tapnam. Di mo amo aya a Huwebes inton bigap. Panagbabayad manen iti asa. Awan pagbayad ko. Ay, day tagahan ti pampanunutan. Sabay. Kanya pala tararamida mo eh. Ingkag diskitarin ay sukalan o. Anya? At ang aming kwarta medical man. Ngamnapan ka pala ang nakitong. Ay, anya nga ita. Agparikot ka lang araw dito pagbayad mo. Noon may tulong mo. Mabarin ka din nga aguli magkalatan, ha? Sabay. Ang mga numarengreng tilapayag ko. Kat basi-basan ka ditan. Anya, awan pagbayad mo yung bigat, mare. Awan nga rod, kumare. Iso nga imaya, ta umutang ako may ti kwartam. Di ka madanagan, bayadak matlaang adagos. Pautangan ka ng pangaasim ta bayadam adagos na dakwarta. Ngamin, igatang ko kumada ito itigamit ko iti salon. Wen, di ka kadi madanagan. Manoy tayo ito tutang. Uray 2,000 lang, mare. Awan ngamin at talaga ti pagbayad ko intun bigat. Kat amumit ng dagiti kolektor iti asa. Istrikto da no may papan iti payments. Malala, awan bibiyang ko iti utang mo. Ti kanyak laang, bayadam adagos ti kwarta, ngay pautang ko ken ka. Understood, mare? Anya? Ay, biag aya. Nay, apayag. Sila ka na yung kamutin na kasta. Madlaw ko ka manulangal daw saan ka makatungik ka kasta kamutan. Ha? Apay, awanin na talaga ti pagsukal mo. Isa ang kasta mo na binika. Kaslan na asak apagay day tarupan bakay. Dinak man kasarsarita si Kaberto. Kayat mon sakit diti makakita iti ista. Amom lang arudan anapudot ti ulok no kastoy nga awan ku kwarta. Awan lang ang pagsugal mo kay. Isa ang kasta ka. Hindi ka makisik ka. Tapnod na pagsugal mo bakay. Ganyan, tapnod damot ng pagbayad mo iti kwarta nga inutang mo kani bakla. Dinak man diktaran itinaskan nga aramida. Intun kon si kalaki nga ruti sugal ko. Anya? Tauray ipadawat kan kadagiti agtutong et igay baba. Salbag ka! Anya? Umutang ka iti kwarta kanyak, mare? Wen kumanay. Pautangan ka Ngam pangaasim. Ta saan kumamot mabulanan? Wen mare, promise. Bayadak matlaang kalpasan ti makalawas. Mark your words, mare. Urayot day ta makalawas nga inbagam, ha? Wen mare, di ka madanagan. Bayadak matlaang. O sige, bayadan ha? Taigatang ko dayto iti feeds nga ipakan ko iti manok. Wen mare, kat agyaman ak unay. Ay, itay pay, aday ta cellphone mo tikit kita, manakaw. Uwan nanang, awawagang aron ni Suping. Hindi namit sungbatan ti awag ko. Ha? Talo alawas hindi napalapas, manipod maimutang kanya. Nga maging gaita, di mo tinumay agbayad. Anya? Nagadon at chat ko iti messenger. Hindi namit isin. Di awanan bain. Sapay ka na yun mo, naka-online. Amangan mo, noon pa'y kwarta na pagbayad na. Ay, sana mabalin nanang. Inkarina, sana mabayag, kat agbayad. Ha? Pagsasawa man langan, tapno mapabot ngan, kat umay agbayad. Marurutak man nanang. Oray may sa tawag, text, kung chat ko, di na paganano.
Kung naklakit di, no siya klaang tinakautangan na dayjay asuping. At damat lagayam utang na kan ka? Katwan, 2,000 di inutang na kanyak. Agmay sa bulanan. Di mo't law may agbayad na di asuping. Uray siyak nga ron. In karina, asaan ang mabayag? Ngam ni, talo alawasan. Maasarak man, tadi na pa'y sungbatan ti awag ko iti messenger. Kun nga ron, makapaasara talaga. Pagsasawa man, baring agbutang, kung may agbayadan. Wan nga agpaysoan niya. Aguray ka, taichat ko man. Imbagak kan kwa na paggatang ko iti feeds dayjay. Wan awan, sa ita, kasla asok ang nagpukaw. Ala, i-chat mo. Ipagamkin ko na ano saan nga umay agbayad. Iposta ti rupa na iti Facebook. Nay, apasan ka mo na rumrumor ito balay. Supay! Ha? Mas daaw ka no apay asaanak arumrumwar? No rumwarak amapan makisugal, aday bagbagam. No addaak dito'y balay, addalat tamay bagam. Anya? No di mo kayat makikita nak dito'y balay, sikati pumanaw, maawatam. Anya laki din ayan. Di na magkulaan no apasan ka rumrumwar. Nga madumot din na ibagam. Ay masuro na nga men. Ha? No ammom nga awan kwarta, di nakasarsarita. Ammom lang arudan, anaputot ti ulo. Gapulaang ta pinagsasawak ni Suping? Kitaang man tinamayan na iti profile picture na? Ha? Sinukatan na matan iti kandila? At nga ta minatay da? Ay, patsim da ita. Sinukatan na laang top no maliklikan na dagiti agsinger king kuha na iti utang na. Anya nga ta? Numapantay di balay da inton bigat. Ha? Ay, kituan na mapanta. Kigtutin taman te awanan bain. Na yung kumaano makisarita iti nasaya at no kasi nga awan pagbayad na. Sa nakasta pasukat-sukat iti profile na iti kandila. Tagayam? Awan mo ti minatay da? Nga ron babain na. Iso nga ramidin na amin na pamuspusan. Tapno saan nasingirin dagiti nakautangan na. Ay, mapan kami nanang. Kadwak ni Dona. Masapa kami. Tapno madanon mi iya balayda. Amangan ngamin no pumano manen. Ay, katmapan kayo Kasari tayo iti nasayaat. Tanakababain mo't iti asawa na. Ay, di ako lagi di matapkalan ti bagik nanang. Amuyo mo tinti ugalik. Utang is utang no siyak. Ay, di kaya tikas di nga ugali na. Iso anong matungpak dayjay. Pasinsyalatan kanila kay nanang. Anya? Nay, da kayo magayam kukumaray. Nakapasyar kayaw. Ay kayo umunag kayo Agyaman ak unay, pare. Kung naklakit din o dami na tayo. Minatay? Uwan tanakitak ngamin in-update ni bakit mo profile na iti Facebook. Ha? Sino ti? Ha? Oh, apay akasla nakakita ka? Iti alalya, di nakita da kami. Ha? Supeng? Da kayo matgayam ko kumare. Ay na, nabiyag ka pa'y maggayam. Kung naklaki din nung natay kan, gaputa kandila mo di profile mo. Idagsingsingir kami iti utang mo. Agbayad ka, wano? Di ka lagbay nga dapat nag-comment iti profile mo, condolence. Agyaman ka, tadyak imbaga condolence iti utang mo. Ala, agbayad kan. No di mo kaya't nga i-post ko iti Facebook. Sa kargaan iti caption na condolence. Don't me, ha? Don't me. Kung naktumad, supeng. Anya? Nagsingpot ka, di may kaimutang kanyak. Nga mitatasingirin ka. Daki din ti kandila, mapan mo ipopos, salbag ka. At daitang, no amom ngaming nga da utang mau, ababayadan. Intag sapol iti panggedam, tanong mabayadam. Ha? At da ka mo ilatan dito'y balay, nagmeti ulda kam. Mapalin ayamot ti kastao. Awanan kay tibay. Nagpadaan nyo launay iti panunot kada donak ng bakla. Anya? Anya nga rin ti maramida, katawan mo't mga yab kanyak apakitang dana. Anya? Apay, uraya madya trabaho ti mang sapol king kapakay. Sika ti mapan nagsapol,
Anya laki din na yan. Agulimak ka. Tama nga numapling man ng tilapayag ko. Kat anya pa'y ti maipakul ko kan ka. Anya? Kal, kumusta anak ka? Ada ka din ni supay nga bayad na iti inutang na kadakayaw. Ay, masara nga ron, nanang. Awan mat. Awan ka no kwartana. Anya? Ay, talaga asyak ti pagpungpungtutin na dadya ang babae. Inton kwan, nipos ko lang aro din. Ha? Makapasar, nanang. Iso lang aro din nakaotang. Kasla isopay tinatangsit. Pay mantay kakman iti pagnakman na. Ala, bay amon anak ka. Urayong lakan nga iso ti umay agbayan. Ay, saan, nanang? Sana mabalinti kasi nga aramidin na. Marwam! Ipos ko na talaga! Ubayak man bertaw. Ay, umay kayo lata. Ata. Nay, apay day tasabong nga imot yaw. Ha? Kwa. Nakita nga min tipos ni baka mo iti pisbaw. Kunak ano po now? Ha? Nakita nga min tipos da kondolain supeng kunada. Anya? Kunak laki din no po now. Nangalakpay mo iti sabong nga umay kukumaitid ka na kayaw. Ay, salbag. Kung nakita pa nga min na kandila ti profile ni supeng. Iso ako nak ano po now? Saan tatang? Gapulaang day jay iti utang na. Tina, pangasim man supeng. Ingkapayadan na nagiti kwarta nga inutang mo kanipak lang. Uri pa unaam no isaw. Wan nga rod lang ay. Mababain akong gapo iti impos na. Ingkan, itamoy laing. Ang mga no adunto pa iti umay at tao dito'y balay. Tamo lang aming kinataykan. Kundi profile kanto mga minti kandila oh. Anya nga ita, ipagarup ti tao na nataykan. Ngam gapulaang magagamit ti utang mau. Salbag mo dato nga. Sorry na kay. Sorry nga. Sige. Kinako. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya laki din! Anya laki din! Nay, si kamot gayam panyang. Anyat gatangam. Sa anak agumatang nana. Ha? Adala ko maumay ko sa lutsudan, nana. Ha? Anya dayta? Idi nga min na minsan nga aldaw. Adda nakitak alalaki ang nakatambay dito eh. Ay na, naggwapo nga min nana. Makuryosak lang no anya tinagan na. Sino alalaki ti bagbagam? Ninistor nga ta. Jay ka dinatayag ang nagwapo. Wala na. Ay, Nestor gayam tinagan day, Jay. Wan, isuda tagtrab-trabaho ijay balay da kapitan. Kasta ka di, nana. Kaya't yung asawan, construction worker. Wan, jaklam mo no taga-ano da. Kasta? Ay, sige, nana. Agyaman na, tanaibagam kanyak tinagan na. Nestor gayam tinagan na. Maibagay lang unay tinagan na iti kinataar na. Among friend, adangay nakitak idi na minsan nga aldaw ijay tersena ni bakit open. Ha? Anya day jay? Makan? Saan? Si Kakit Dimot. Adda nakita ang gwapo. What? One friend. Ay na, nagwapo si ka. Si ka talaga. Dagiti nagugwapo lang ang lalaki ti sipsiputan. Si Kakit Dimot. Nagwapo nga rod. Ay na, masigurado ka magustuhan mo't dayjay no makitam. Kasla Daniel Padilla ti panagruprupa na si ka. Anya? Napan ko pa'y nga rod dinamag ni bakit openg. No anya tinagan na. Nestor ka no. Ay na, sayit ka talaga. Nakitam lang nga gwapo, agpapansin ka man nan. Agiramang ka. Kamat gayam, panyang. Nagsapa ka mo dan? Papana? Mapanak ijay ili, friend. Adaman mapan ko gatangon. Anya nga iti mapan mo gatangan. Inak gumatang iti lipstick. Anya? Pangusarami ti lipstick. Malamang,
paglipstick ko ah. Oo na yan. Siguro, adda manin ipurpurma niya. Saan lang asiguro? Talagang adda. Ay na, nagwapo nga rod. Kasla Daniel Padilla. Anya? Asino ngay mananday ta lalaki? Secret. Diyak kayat nga ibagakan ka. Amangan noon na anak amang porma kan kuana. Masigurado nga gusto ken kaday jay Nestor. Imay na pay nga rod dinamag no anya tinagan mo. Ha? Panyang tinagan day jay. Kasta ka din, nana. Sapay la ko mga rod ta maranaak no umayak tumanan gumatang. Ay katwon awan dakas na. Balasang met ni Panyang, ken kunam met abar kapay. Uwin, nana. Awan pa'y asawa. Nasaya at no kasta. Amangan no si katikagasat day ja Panyang. Tunak laki din no asino ti masabat ko, lampas-lampas ti lipstick na. Si kamod gayang Panyang. Da kayong matata. Imbes nga ibagayo anak ka pimpintas. Ngam kastakit din ti bagbagayo. Kit no ba, nagsarming ka kumaa, sakbay alimwar ka. Kanya mo ti kasta langam. Apay, adamanin purpurmaam, takas na tilangam, norumwar ka. Ayaw mo ang tata. Adda talaga purpurmaa. Kasla Daniel Padilla ti rupa no. Anya? Iso ang mapanak ijay tirsena ni Bakit Openg. Mapan ko man i-display ti rupak ijay. Barang umay gumatang kat makita na. Anya? Ay, una yan day ta lipstick mo, si ka Panyang. Ha? Apay ka di nana. Nagpintas ka di. Umapal kayo. Anya nga umapal nga ibagbagam. Naglipstick ka nga agpaisaw. Ngam lampas-lampas mo't di tabibig mo. Da kayo mo't nana. Imbes nga ibagayo nga umapal kayo iti kinapintas na. Kastakit din ti bagbagayaw. Anya? Ala, agulimag kayo nana. Nakababa inday tay bagbagayo. Ang mga noomayan ni Nestor dito eh. At mga nakibagbagayo. Anya? Ala, saan kayo nga agan anya-anya dita? Di ko na, agulimag kayon. Naimbag nga oras mo, ading balasang. Kastamit kan ka, manong baro. Uwin gayam. Anya nga minin ti madaydayaw anagan mo, ading. Ha? Eh, kwa? Panyang tinagan ko. Kasta ka di. Nice meeting you, Panyang. Nestor mo tinagan ko. Kasta? Naku na ni Nano Openg. Balasang kapay ka no. Ha? Ay, uy, pud na day na. Balasang ako ay. No kasta, mabali na nga agdaton ken ka, ading. Ha? Eh, kwa? Sure! Sure, Nestor! Ay na, agyaman aklaw na ading. Awan na nyaman na. Kinuray saan ka pa'y anagdat-daton, itapay na ang aklonan kan. Anya? Sigurado ka? Wan, iso ang manipod ita, agayan ayatan. Himaya, daw may ko'y padamag kan kasuping. Ha? Anya manan? No pagsayatan, darasam, ibagamon. Sika talaga. Ibagamon ay nagbayagan. Amom, agayan ayat kamin kini Nestor. What? Wan, pudno ti imbaga. Agayan ayat kamin. Ibagbaga na nga agdaton kano kanya. Saan pa'y lang ang nagdagdaton? Inaklon ko na. Apay, kapoy. Ay na, unay day tante kinagarampingat mo si Kapanya. Nanggigigil naman ako sa iyo, Panyang. Ti ko namkit di, umapal ka lang amin. Anya? Siya kumapa? Diyak lapatsin ngagbayag kayo, anya. No kasano kapaspas na nagbalin na da kayo. Isumit kapaspas no agbreak kayo. Anya? Imay nga rod iya balay medical man. Kung naglaki din no anya ti umay na ibaga. Ay na, umay nalagaya may padamag aduada ka nun iti dayja Nestor. Anya? Kita man lang ti ugali na dayja babae. Sayet at talaga. Amin na makita na agwapo. Pakitaan na iti motibo. Ti awanan bae. Kabay amon Anya ngay nga rod. Isumot ti ugali na.
Inton ko, nagsangit-sangit tumanan no i-break dahil alalaki. Kat bay saan na bale? Tay sumot ti masaktan. Saan mo't adata? Apaw, talaga mo nga impose mo pa iti Facebook nga gayan ayat kayo iti dahil store, panyang. Ay, katuan Talual daw lang tinapalabas, manipod agayan ayat kayo. Ngam impose mo, kit kanayon mo pa nga imay day, ay agasang manday ta. Siyempre, ay ayatan mi titunggal maysa. Iso nga ipopos mi ada kami. Ay, awan lati amok. Kita mantikat niya, lita. 11 years da nga gayan ayat. Ngam nagwin na suwas dalat ta. Da kayon tulaki din. Hoy, bakla. Lawlawag akla nga. No tikat nyel kat awandan. Da kami kininestor kat forever. Understood? Da kami ti mangipanaknak iti kaadwan ti forever amakuna nga uray saan kami nga artista. Anya? Awan ti makapagsina kada kami kininestor ko naktumat. Panyang and Nestor forever. No ti Daniel Padilla ken Catherine Bernardo ket Katniel, da kayo mo't apanyang ken Nestor, panis. Anya? Ay, oray siya. Nakitak dagijay impopos ni panyang a picture da iti dayjay anistaw. Nabiit da pa'y anagam-am mo iti dayjay alalaki. 5 laang nga aldaw tinapalabas. Ngam impose nakit din. Kunamlano tawon mo tan tinapalabas. Wan nga raw. Uray puutan nyo nana. Saan nga agbayag dagijay? Amangan no awan pa'y ti makabulan kat ag-breakdown. Kat makaamu maten Enton kwa no may tumanan dito itersenak ngagsangit-sangit nakitaan na. Di na pa'y mat inam-am mo jay tao. Gapula ang tagwapaw. Kat, iso mo ti ugali na. Iso amak ka mo maten na iti biyag na. Oh, itay pa'y aray ta cellphone mo tikit kita ama. Kit-kitag man da ito impose ni panyang a picture da iti dayjay anistor. Nakitak day ta na. Nag-commentak pa'y nga rod. Imbagak, asapay la kuma. Ta umabot damot iti 11 years. Akas lakat nyel. Ay, jak lapat yan. Ni Catherine Topay, nakapimpintas in breakda. Ni panyang tulaki din, nakaslabiraro ko. Anya? Ibagak to man gayam, no masabat ko. Dilagbay nga, gipopos, iti kakastoy a picture. Ay na, in caption na pa, Nestor Panyang, forever. Ay nagraraman ti danga. Oh, anya mo dagiti ipopos mo si kapanyang. Oh, apay akas ta tilangam. Rumbang kumaan naragsak ka. Adda nga rod ka ayan-ayat mo. Very proud ka pa'y amang ipopos iti social media. Ay, diyan ka mo na niya tiaramido, Elena. Anyat kayat mo asawan. Panag ko na, kada kayan ayat ni story jay lugar da. Anya? Nadlaw ko ngamin kankwana. Idi na minsan nag-date kami. At daw mawawag kankwana. Idi kwan, kinita nakpay nga umuna. Sana inidap ti cellphone na. Kanamong ka di, babae ti wallpaper na. Panag ko na, iso dayge ti girlfriend na. Anya? Jaklakit ti maklon na bilang tay break nak ni Nestor. Sapay ay ayat ang unay-unay. Aguuyong kan samot tan panyang. Ay ayatok na inka ibagbagamot. Nabiit kayo pa'y anagam-am mo ngamin. Ngam inaklon mo nga oray saan pa'y anagdaton. Ay agasam manday ta. Ano samano i-break na ka? Ayan na jay ko na nga oray awanan ti Katniel. Kat adalat ta forever yos danga. Pasensya ka kuman, panya. Saan ka gayam nga ayatin? Anya? Naibagak lang nga ayatin ka. Kapulang iti iliw ko iti girlfriend ko. Nga day jay lugar mi. Ken may sa mabisinak lang idi. So naibagaking ka day jay. Awanan kay tibayin. Mabising ka lang. Ngamsyak, kasta unay abustog ko idimbagak nga gayan ayatan. Unay ka, Nestor. Pasensya kan kunak manay. Lipatin nak, talipatin ka mo ten. Anya matanti kasta niya naramid mo, Nestor. Nabiit pa'y manipod na gamamuta. Nga mabit matgayam nga agwin na swasta. Panyang. Manipod na gamamuta nga ginggayta. 11 days talang. Anya ka magtan.
Kas itinakunak itay. Pasensya kan. Gaputaawanan ti panagayat kukin ka. Day, apay nga, ingagsangsangit kamot ang magmag na, sikapan niya. Day, ito sana sumumbat. Nagwinaswas kaming kininestor, tata. Ha? Manluloko mat gayam tawanan bain. Ayunay kan panyang. Basol mo mutla nga, ano apay? Tan mo pa'y unay nga mamo jay tao. Nga may ayatam kiday. Anya ka ita. Si kamanay, tagsangsagit agasta. Kung gunamapan yang. Amom, sikapan niya. Ay, makapalik ka. Amom lang aruden ang nag-break kaming kininestor. Ngam kastapay lang tibagbagam. Notikat niya kat 11 years. Da kayo mat kaninestor. 11 days. Ay na, nagmayat man. Kano lang, inimbagam kada kami forever kayo ti day Nestor. Ngam ni, nasurok lang nga makalawas. Nagwinaswas kayo. Ay, makapal kayo talaga. 11 days sa panagayat. Naimbag tayo mabot pa iti 11 days. Anya? Ay, nagbayag. Sana 7 days. Tano 7 days, isang linggong pag-ibig ko, panyo. Awan pa'y nasaya at nga ibagam si kabakla. Ha? Ditang kamandangan. Ay, makapanglo. Gatpod naman, makapailag ka talaga. Day tati maganab mo. Gapula ang tanakita mga adalangana. Apo, nagpapansin ka, sayot ka, danga. Yakmat ngamin namnamain nga dagayang girlfriend nang. Kat idi pala kumadamo ang nagsarita kayo. Sinaludsod mo, no ada ka di kaayan ayat na. Sikamot ngamin, gapula ang iti excitement mo, nalipata mo dagita abanag. Anya nga ita, agsangit-sangit ka manan. Nagmayat man ti istorya ti ayan ayat yu adwa niya. 11 days ko naman. No 11 years ti Katniel, da kayo mat, 11 days. Anya lakit din. Siguro, sayang mo't dagiti lipstick ag ginatang mo. Agpa-impress ka lang kankwana. Sardangan nakman si ka Elena, nagpadaan nyo kinibakla. Awan pa'y nasaya at ngibagayo. Namukla ko mga dagayam kayan ayat na. Jakla ko man nakiamam mo kankwana na. Ay na, basol mo. Gapula ngamin tagwapaw. Di ka nagsalsaludsaw no adda ka ayan-ayat na wano awan. Salbag day dyan, Nestor. Pinasakitan na lang ti puso Enric na. Sayang dagiti lipstick kas kada ado a pagpapintas asinay sayang ko. May in love lang ang kanya. Hanggang saan ba? Ay, salbag ka talaga. Anya, Awanan ba inday dyan lalaki? ay kat anusam awanen tinestor ije balay da kapitan. Nagawi doon, takailiw na kanaw ti girlfriend na. Anya? Iso asaan na ka nga ay-ayatan na ijay. Adal day takan ka, ano adda ka ayan-ayat mo. Saanan anas kan pa'y nga i-post, wano ipanakal iti social media. Iti kasta, no ag-break kayaw, saan ka unay ang masakitan. Mawatam, Nana. naimbag kumamag, no imabot iti makabulan ti ayan-ayat ya. Anyakat ta 11 days ay na, makapaulok kayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Anya matanti kastaw. Ah, apay nana. Kaslat na nalipatan nyo Nalipatak nga raw, ti ginatang ko nga itlog. Iji tirsina ni Bakat Inga. Ay, aniya matanti kastoy, aya. Kinakabaw yung iso akasta. Mas daaw kayo pa'y laang mataya nana. Ha? Una na,
kinakabaw yu dayta, iso at tila maliplipatan yung. Aniya? Naimbaglakit din ata di yung malipatan ti umangas. Ayawanan Aniya? Kunkunak lang, nana. Sige, kayon. Sublyan nyo, di nalipatan yung itlog. Ang mga nuintarayin, di tumboy ng awan itlog na. Aniya? Apay mo, takinatawaan ni bakit silang? Gapulaang iti pan nakalipat na iti itlog aginatang na. Kinatawa si daan na lang arudan, malipatan na pa. Anya? Una yan na kinakabaw. Iso an naibagakin ko na, an naimbaglakit din, tadi na malipatan ti umangas. Tano ultimo panagangas na, kat makabawan na, ay sos, jakla amon. Anya? Awanan no malipatan na pa iti umangas. Awan ton ti asawa nila kain na. Ay unay kan? Oh, pudno matibagbagak kumare. Mabalo nila kain na di na oras no kasta. Nagalas at talaga ti ugali da di apurita. Uyawin na amin na makita na. Ha? Apay anak ko nam dayta. Kitwin amom ka di. Kasta una iti panangkat katawan na kanila kay Pidreng. Kapo kano ta agkabaw. Anya? Win mare. Iso tinaibaga ni Mari Lucia kanya. Kadi na minsan na nagsabat kami. Nakauy-uyaw mo tanday jay ako marita. Kat no oray ni bakat silang. Uy-uyawan na matlaang. Gapo iti kinakabaw na. Anya? Agasam, imbaga na pa'y kanaw. Nga amangan no malipatan pa'y ni bakat silang ti umangas. Nagalas at talaga ti ugali na. Kasta? Ayaw na yan. Paiman tamaran na akla dahi apurita at tibabag ti awanan bain. Sana nasayada diya nga aramidin na. Hoy, si Kabuyong, nga asawa ni Purita. Nasayata na sabat ka. Ha? Numabalin, bagbagaman mo ni Purita nga asawa. Ibaga, masaan nga umanoyaw. Anya? Apay, saan mo ka di nga amo nga uyawin na dala kay Pidring kan bakit silang? Gapoy ti kinakabaw da. Ha? Ay, di ka man ha. Kasla saan ka mamati, di bagbaga ka. Inton kwan, tinumpa ka lang arod, ha? Ha, salbag ka. Pasensya kan. Ay, basta. Ang sabi ko, sabihan mo ang asawa mo. Pag ako nagalit, ibabaon kong buhay. Understand? Anya? Anya? Kasta ti imbaga ni baklakan ka. Ha? Kunamit lano. Apay ngamin ang masapol pa lang agwayaw kaya. Apay, uuyawin ayat agkabaw. Katuan mat. Bakit kan lakay da ngaminin? Isong agkabaw dan. Uray si daanda, malipatan da. Ay, naimbaglaan. Tadi da malipatan da giti asawa da. Anya? Ay, makapailak at talaga. Hoy, Purita, di ka man naguyuya bakas na. Apay, anya ti panag ko nam, saan ka abo makita ya? Saan mo ang mapadasan ti kasjay? Ay, pulos, duro. Jak to pulos mapadasan ti ang kabawan niya. Ubingak pa'y, kan amok akas to'y latan ti panunot ko, nga uray bumaketak to, buyong. Anya? Apay, amom nga raw, ti masakbayam. Amok ta sa anak nga rod nga agkabaw akas kadakwada. Pumanaw ka man dito. Awan pa'y serbi makasarsarita. Pumanaw ka. Ang mga nusyak ti makalipat nga asawa ka. Kita niya pa'y ti maramid cooking ka. Anya? Pumanaw kan, no di mo ka ti makaraman. Pangasay. Ay, abot na ti kastaw. Apay, ay, jabot sa baberukan sa tukosaw. Ay, salbag kinay. Ne, apa yung tata? Itay kayo pa'y apalpaliiwan. Kas kailat rumpo akayaw. Ha? Anya ayat isapsapulin niyo. Eh, tayo man salbagan tukosaw. Una yun akinakabaw day tata sursurando. Ay, una yan. Day taman ang tsukos dito ulo yaw. Hay! Alay, huwag ang masaw. Ay, bero ka kaberaw. At damo na kaya nito yung ulaw. Ay, salbag. Ayawan mo si kaalakay. Mapan at talagang ti kinakabaw mo. Aya. Makapaulik kayo mo. Talaga asaanin ang malapdan ti panagkabaw yaw tata. Hay, awan mon alakay. Agkabaw kan at talaga.
Ang mga no ultimo nagan mo, nalipata mo, gapo iti kinakabaw mo. Ay, nagalasa talaga ti ugali. Dadya Purita. Nakauyaw. Ikawan, uray siyak. Inuyaw na nga agkabawak ka now. Kasta ka day. Wan, nagmayat nga raw, di pa nagkatawa na manguyaw kanyak. Ay, yan. Kung naklaki dito sa klag, sinuyaw na niya babae. Uray si kagayap. Ay, saan lang adata ti inuyaw na? Ado tayaw. Ah, Amom ka day, nga uray nila kay Pidreng, inuyaw na mutlaang. Uray ni Bakit Supeng, inuyaw na mutlaang. si awanan ba na babae? Awanan ba na talaga Kunam lano ag nanayon akas jay titawon na. Iso pa yan? Ay, sapay la kuma. Tainton bumakag. Di na mapadasan, tikas iti mapadpadasan tayo ita. Itikas jay akinauy-uyaw na. Di mo amua talaga ti agbainan niya si Kapurita. Ne, apay akas tamad ti tabas ti dilam si kabakla. Wina, kaputa day talaki na alas ti ugali ti madamdama kita dito'y barangay tayo. Kinsan lang nga dito'y ayan tayo. 5 bus pa yan, naging kay Jay Ili. Hoy, sika kisaya man day ta ugali makinamanuguyaw mo. Ultimo babakit kin lalaking agkabo kat katawaan kidde. Nita. Day tamad lagayam ti bagam. Anya aya ti parikot mo no at katawaak ita, Kat saan mat asika? Mannakibiyang kamot. Sika ti salbag. Anya? Uray si kansa mga min kaagkabaw kansan. Iso akas talaunay ti panangisakit mo kadakwada. Anya? Maliplipatam samet alalaki kalakta. Ha? Agbibisin ka na pintas. Kat sabali mo't laang day ta iduldulin mo. Ay, tiwanan ba Hoy, sumardang ka na. Ang mga nadyak malapdan tirik na kanya. Matumpa ka kung nagtumad. Oh, kitaan. Kabaw ka talaga. Imbes adumanog ka, ngamtong pa kung kunamatan. Hoy, lalaki kalapta. Saan ka babae? Tapnumang tongpa ka. May sakamit akabaw. Ay namare, bay amon. Agsakit la ang ti ulom nga agpampanunot iti dayjay apurita. Ay, sa bagay mo kindi, Be kind to animal si Kanga. Uray po utom, nakarkaron to ti kinakabaw na dayjay a babae. Ay, sapay la kumaa. Tapno mapadasan na no, nya tirik na ti makatkatawaan. Awanan bain a talaga dayjay. Ha? Sa bagay, noan niya ti araramidam iti padam a tao, nasaya at manwan no saan, at dalata supapak na. Ay, true lalo. Totoo yan. Iso abay ang laang mare. Panawon ti makaammo ken kuana. Imbaga magkinggan ba kay tagumatang kay ti bugong. Hindi ka magimatang. Wan kayam anya. Kasanua nga makaluto iti pinakpait no awan ti bugong na ginatang mo. Unay kan. Inyunay-unay ko itay sakbay ka mapan ni Jepalinggay. Nalipatan may. Wan nga agpaiso. Jakmet la nalaglagipang. Aday ta, agkabaw ka muteng. Uray mamin ano nga ibagakin ka. Malipatam latta. Salbag ka. Ay sa anak nga agkabaw buyong. Di mo ibaga ti kasta. Nagkabaw kan. Nita ulitong pay lang. Kaya't mun sakit ti makaraman Di ka makapungtod tas ka tinakabasol. Anya? Aday tan ti kinauy-uyaw mo. Agsubsublimot lang king ka. Ay na, sapay lang ko ma. Tasaan munto ang mapadasan, tinakaro a kinakabaw. Naklakit din. No asino tinakatalikod ako manodkod. Si kamot gayam mare. Ni, si kamot gayam kumare. Wan siyak nga rod. Ay, una yan ti kastoy ay. Ne, apay ngay. May samo day ta tsinelas mo. Napanan ngay di may sa aparis na. Imunan? Ay, nalipatak nga rod kumare. Ay una yun. Jakmet la nadlawon nga awan tsinelas da ito may sasaka. Anya? Ay unay day tan akin nakabaw mo kumare. Hoy, sa anak akabaw anya. Nalipatak laeng. Ngum sa anak akabaw. Sa anak akabaw, maawatam. Kat apay ngay ang makapungtot ka mo tang. Anyakit din akabaw, may bagbagam. Nalipatak laeng. Ala, pasensyakan kumare iti naibagak Ala, agsubli ka nga ron.
Ingka sa pulan, ti may sa tsinelas mo. Ang mga no sa bali adalan, ti sinurot na. No anya launa ay ti pampanunutan ni Purita. Makapaulak man ay tanga inbagam Sandra. Kudno ti imbaga kada kayo, nana. Nalipatan na ti may sa apares ti tsinelas na. Nakaadayon, idinapansin na nga awan. Ay una yan. Bakit akaon? Kanagkabawa kaon. Ngam awan pa'y napuutak, analipatak ti nagtsinilas. Bunga na jayin ati kinauy-uyaw na, nana. Uyawon nan tumod ngamin amin nga adakabaw na. Anya ngay ita, nairaman lang nga raod. Ay, hustaw, tapno mapadasan na no kasano ti agkabaw. Ta isumam ti katawa ak lumasabat ka. Wan anana, tapno maamiris na asaan anasaya at ti panaguy-uyaw na. Kasla ni Purita ti masabat ko nakasukat, ken nakapostura. Adan saki di pagnana ti danga. Si kamot gayam, papanang. Awan bibiyang mo no sa dino ti papanak laan. Na, nagalas mo ti panagsasaw mabigbigat. Kaya't mun sakit dia bigbigatan kay ti tungpa. Nagsayati sa ludsod ko, kas nakit din si sungbat mo. At the birthday, amapan ko atendaran ijay ile. Apay, umay ka. Ha? Anya? Mapan ka umatinda iti birthday? Kasati kawis mo? Ha? Itay adayuwak paiking ka, kunak no nagpintas day takawis mo. Ngam, nagpintas met kidi. Ngam, kasladan sa nalipatam Ha? Anya ti bagbaga? Look at yours, Mare. Kasladan nakabawam. Ha? Ay sus, walang paiso niya. Nalipatak mo itong tinagbrasik ha. Ay na, awan mon Purita, agkabaw kan. Awan pa'y 50, ngam kastanti kabaw mo. Kasano nagtawin ka 80-60, di nakarkaron, baka wan to pantimon. Ano niya? Salbag kiti kastoy. Ay, salbag talaga. Ne, aping agung-ungot kalakay. Addan sa nakaapam Awan ti nakaapak. Amom, no niya ti pagungungtak, Sika ti makagapaw. Ha? Ne, anya ka din day tangay. Ay, di ka malaging diday. Salbag ka giday. Amin mo ti napapanak, sika ti pagsarsaritaan da. Sika ti tapik, dagiti tattao, dito'y lugar tayo. Ha? Apay, pudno, anapang kay J. Iling, awan underwear mo. Isaw, ti bagbagada. Nakita na kakanong, agkayang-kayang, nakalugan iti tricycle, nga awan underwear mo. Kung hindi manin na minsan, ibagbagada nga, awan kanumanin bram, arimwar. Ay no, nakababain ka, Purita. Ay napasensya ka lang kumanlakay. Nakabawak nga men. Dahita ti maganap mo iti kinamanuguyaw mo. Salbag ka ba, bagatan? O pa'y 50 mo, kastan ti panagkaba mo. Nung nakauyaw kanto mga ming. Lakay. Mangibabain ka? Malipatam amin ay. Dagitapay mo, abanbanag, malipatam, panpanti, brabra. Wala kay, ikarik, saan nun ang maulit ay? Karik-karik nga. Aramidam, saan mo nga'y karik-karik? Dayta, ti adal king ka, iti dayta pa nagbakit mo, sika, Purita. Ha? Saan nga minanasaya ati aguy-uyaw? Nang runa, kadagiti agkabaw. Kita man ita, nakarkaro pa yan ti kinakabaw mo, ngam dagiti uyawam. Ha? Napiyapay kadakwada tadi da malipatan da gisuot iti underwear da. Ngam si kangay, nalipata mon. Makikit, ay apaw, nagaramig ka iti unforgettable story dito barangay tayo. Si kakit din. Kit po numat, saan ka pa'y mo tunay abakit? Tapno kastan ti kinakabaw mo. Amom, na niya ti awag dita. Karma, Purita, karma. Ha? Iso nga imulam dita panunot mo. Asaan anasaya ate aguy-uyaw. Taaming nga raramidam, agsublikin ka. Mauwatam, danga. Uwan kumari, kat bakawanan na kumangga po iti panaglablabos ko. Pakawanin na ko mga. Ay, sana siya ti pagkidaw iti pamakawan. Ingkagkid daw iti pamakawan, kadagay babakat, kan lalakay nga inuyaw mo. Mabaina. Mabaina nga. Anya ti amom, nukalpasan ti panagkid daw mo iti pamakawan. Kaya ti sumo ti panakapukaw na iti pante, este kabaw mo. Isa mapan kan, salbag ka. Nakuyaw kan tumang ameng.
Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Amo ngay mare, damag ko anangabak kano ni Darwin Idikalman. Ah, kasta? Kat, manungan pa ka mo. Ay na, makapaapal nga rod si ka. 200,000 kano ti pangabak na. Agasam, nagdakkel ngamin ti tayana iti huweting. Agasam? Hay, sana all ko nakmanon. Wanya rod, datao pa'y amamitlong agtaya iti may saal daw. Di pa'y mangabak mo. Isupay ngam adan to, mare. Mga baktan to, mat. Saan pa'y na ita? Ay wala, huwag mawalan ng pag-asa. Ako na dagiti Tagalog. O mare, adda ka din numirom at hayaan para inton rabi eh. Ay, adan na, mare. Sakpay ti kunam. Nyig mo nga rodan, tama pa nakagtaya, itamot laang. Oh, atoy. Sanga gasok ti taya. O sige, wala, umay ka. Umayak sa ngakpay so Ay, uwan man, mare. Urayan nak. Agpulasak laang tadwa tamapan. O sige, paspasam. Taamangan no saan tama abutan nila kay Pidreng nga agpatpataya. Oh, anya, titayam luseng. Dahito yung kanyak tata, duling amasikog. Ha? Nangalala, ba iti dahi taan numiram? Adda nga minasabat ko itay bigat, duling amasikog. Isu nga, isumutin at inumirok ita. Sapay la kumata, isu ti rumuar. Kitwin sapay la kuma. Kahit si kangay mo milang, inya mo tinumiram. Kwa tata, 24:36. Day tamot kanya. Oh, atoy, sanga gasok ti tayak. Ay na, nagdakalangay. Ay, wala tata. Iti kasta, no mga bakak, dakkel mo. Ay, kawin na. Sige, bati kayo pa'y. Hindi pa agpataya, daya. Anya kamutin milang. Amom nga dain sa amuin na po'y. Ngam pinanawam, gapulang iti panagtayam iti witeng. Ay na, pasensya kan lakay. Jak mutin na lagip nga adain saang ko. Ay na, kinaad-adik mo iti witeng. Ultimo isaang mo, malipatan pa yan. Unay mo dahi tanga ugali mo. Ala, husto ka din lakay. Sana balay, tanumang abakak kat mairan. Mano atawa na yung agasawa ta. Ngamawan pa'y napuuta ka na nga baka iti witeng. Ay unay kan. Nangabakak mo ta, ididwa titawan ni Luis nga anak ta. Malagi pa pa mo dahi, Mike. 2 tawanan ni Luis iday. Mano tawan na itan, inamay. Upat atawanan tinapalabas, aging gaita, dajay lang tinangabakam. Anya? Numariknam nga awan swerte iti kakasta asugal, isardeng maun. Ang kumama kasta, taya ka taya. Oh, agsaysayang ka lang iti kwarta, oh. No day itayam iti inal daw, kiinggatang mo iti sidain, di nasaysaya at pay, nabsog ka, oh. Si kamo gayam Darwin, mangtad kamutin ay iti balato may. Uwan nga rod, naimbagpay kan ka. Dakkel man ang tinangabakam idinaminsan nga aldaw. Swerte lang mi daw. Kat, ikan na kami mutin iti pagtayami. Anya ti amom, no ti kwarta nga itad mo, kat iso mo ti pangabakan mi. Malalang. Antaw ti sagwagasok kayo. Ano sa inyo ata, dahi talang ti may tugaw. Ay na, agyaman kami unay. Mala, umay kan kumare. Inta sa pulon nila kay Pedring. Inta agtaya. Nay, apay. Saan kay kadipay nga agawid, Los, Milaing? Saan pa'y nana? Urayon mi pa'y no anya tilabas. Anya? Saan abale? Tagawid kami matla ang madamdama. Ay, agur urayan nagiti asawa yaw. Bayan nyo nga aguray danana. Adda kami lang mat dito nga agur-uray iti labas. Saan kami mat anapan naglalaki? Anya? Ay, sabagay mo't kitdi Mala, urayan nyo nga raud. Sapay la kumata dagiti numero yo ti rumwar. Aywan anana, mangnamnama kami.
Apay, talaga ka di adimon maliklikan day tabi siyam. Si Kamileng. Ha? Anya ka mo tay. Sumangpeta ka naggapoy pangkag. Siyak pa lang mitaglutaw. Kas kadagin na, iti panganantayaw. Kwa. Day tamot ti nagtaytayalatan iti witing tamam nga ramiday. Di mo pa yan masikaso ti anak ta. Gapulang iti day ta, witing. Pasensya ka lang kumanlakay. Saanin ang maulit pa eh. Saan na maulit pa nga? Intong bigat, agtaya ka man ay. Si kamanan ti mospang tuwala iti tersina ni bagit open nga mangkita no anya ti lapas. Ala, huston lakay ko naktumol. Huston nga. Huston! No mga baka, mairanod ka mutlaeng. Anya? Kasta unay apungtot nila kay mo kan ka, di rabi Awan nga rod. Kunamlan no saan ang mairanod no bilang ta mga baka. Una yan dayjay nga asawam. Wan nga rod. Iso siguro nga agmamalas ha. Sa anak ang mga abak, gapuken kwa na. Ha? Katuan, inuras-uras mo't ngamin nga agsasaw. Kat ibagam ngamin saan asuman na makamalas at talaga no kasjay. Naimbag ka pa'y paray. Kanayan na may padamag dito barangay tayo. Kanayan ti pangaba mau. Ha? Ay, sa mga paray. No maminsan. Mga ba? No maminsan. Ay, kawan. Kasjay lang na ito. Sugal ka nga rin paray. Huwag magkidiya. Naimbag mga paray. Saan ka maawis magtay ti meeting? Ay, awan paray. Sa anak ang naisasam iti kakastabanag. Ure niya klase ti sugal. Ay, nasayaman paray. Kasla baliktan mo. Saan ka na isang nibaga mo? Kasla ipatay na mo. Saan na makatayo? Ay, nakunamon paray. Podno da ita nga imbagam. Iso na lang da. Kasla awan pa'y nadamag ko. Ano nga bagan na? Da ita nga rod kay. Awan pa'y paray. Iso nga ibagbagakin ko na. Asardingan nan da ita panagtaytaya na. Awan lata. Na ito lang na talaga da ita. Waiting nga da ita. Mga anay! Mga anay, kunak! Takas lawan dingdingin na to. Kalkalagmanan itiwiting to. Mga anay! Ha? Ay, agsasao kagayam. Ay, salbag mo dato yay. Itayak pa lang sumanawa, mga anay. Nakayaban di anak ta. Tamangan tayon. Day tamo lag, sumsumana ter, aramida mo. Kwa, pasensya kan lakay. Kalkalagak ngamin di nakitak itay abanyas ijay kalsada. Anya? Maalamangan kayo latan. Mga anak tulatan no mabisina. Ag sumada akman pa. Anya? Nay, apay ngayon paray. Si kamot tinti aglablabay ti kawasyaw. Ay, huwag paray. Di mo ngamin agawid ni Mileng. Nalabsag itay jitirsina ni Bagag Ubay nga nakatungaw. Kadwana ni Laos. Kasta ka day. Amok nururahin damanin nun niya tilabas, paray. Unay mo day diya kinaadik day tiwiti ngay. Malipatan dandag iti trabaho na dito nagtipalay, paray. Ay, bagam mo ang amin, paray. Nalabos unay na diya nga raraminin na. Mabanbanog ka na nagkapuy banggang. Si kaki din taglama, paray. Ay, huwag nga raw. Mabalim mga agtalang. Kalpasan na agawid ang. Sa nakas di nga urahin na nun niya tilabas. Kaslawang pamilya. Ano kasi pare? Ay na, sayang talaga. Sayang talaga, Maray. Napungkit isalbag atayak. Ha? Agasam, 7:10 di tinayaak. Ngam 7:11 mal, trimwar, ay salbag kit day. Agmamalasak talaga gapo iti asawa. Sumanao nga min nukas di nga amuna nga imayak nagtaya. Ha, rurud ko. Kat, anya ngay nga rod. Talaga siguro asaan aparakan ka? Ay, sayang talaga. Napungkit pa'y laeng. Sayang. Ano talaga asaan ka agbalbali o agsina talangay? Nay, anya ka din day tangay bagbagan. Marurudak lang harudan. Kastapay laeng matipasungad mo kanyak. Ha? Marurudak gaputan na pungkit jay tayak. Iso nga agmamalasak gapukan kakag. Anya? Sa uka ngamin asao tunggal mapanak agtaya. Iso akanayon ang mapungkit. Anya? Siyak pa'y lang mo ti pabasulim mo. Basol mo talaga. Masigurado no saan ka asumanao. Mapadasak kumamot ti mga bak. Anya? Sakit din ti karitam itisina. Ay katuan na.
Tapno awanan ti malas iti biyag ko. Anya? Naiturad mo ana ibaga ti kasta iti asawam? Ay wala, siyak pa iti kunam. Ha? Iso asa anak ang mga abak gapuken kwa na. Saan mo't siguro akasta, Mare? Si kakit di mo. Iso ako nakkan kwa na. No siyak ti karitan na iti sina. Ay kayat ko ah. No agsina kami, ang mga no isumutan ti panangabak ko iti waiting. Anya? Diyak kayat ti panagsasauna kanya. No kasdi nga amuna nga imayak nagtaya. Iso nga amok nga iso ti malas. Ay, awanan, Mare. Awanan na talaga. Ha? Abay, Mare. Anyat sang sangitan. Pimanawan ti asawa. Intugot na pa iti anak may. Anya? Sumangputak iti balay may katawan mo't dagiti kawusdan. Amang ano adalaang na panandamat. Saan, Mare? Amok anagawid da ni jay lugar da. Kasano daytan, Mare? Kunaklakit din no ang angaw na lang di bagbaga na sinaanak. Nga pinaypaiso na matay. Anya? Ayawanan dagiti agamak, Maray. Pinanawan da kaon. Mabainak mo tamang surot kadakwada ijay lugar dano bilang laan. Anya laangan ti may baga dagiti naganak na kanya. Nakababay. Oh, Mileng. Anyat numero. Awan pa'y tata. Sa anak pa'y ngagtaya ita. Ha? Nay, itaman pa'y. Aging ga ka ba ulak asaan ngagtaya? Likli ka kun talaga. Anya? Gapulaang iti day tahuiting. Pinanawan nak dagiti agama. Ha? Ay, saan mo't adakas na agtay iti witeng, Mileng? Iso na lang, tapanunutom kumamit iti trabaho mi di balayaw. Sana kasta, ano agtaya kakit dito'y kalatan naging gamamwam nun niya tilabas. Ha? Mabalin kalimit ay ati kasta. Ada asawa kinanak mo. Di ka maasikaso ida, kapulang iti katatayam iti witeng. Malahos ton tata. Naplang tilapayag ko. Anya? Mapan ka ijay lugar dalakay mo, kumari? Huwan, Mare. Iturturad ko ti mapan. Uray amok anak kababaeng. Ha? Manumat din alawas nga awan da dito'y balay. Kailiw kumatan ti anak may kan ti asawa. Ne, nakaskas daaw ah. Si kakit di mo't, Mare. Naamiris ko anapatpatag nga amang ti pamilya. Ngam day ta waiting aday ta. Ay, Katuan mat ngamin. Unam kanyak tadadakkelan dagiti anak ko. Kan saan apaasikaso ti asawak. Isu amabalin nga agawidak iti anyaman nga oras akayat ko. Ngamsi ka ngamin. Surot ka kanyak. No kunak nga agtambayak pa'y makitambay ka mat. Anya ngay ita. Si kakit din ti pinanawan da. manipod ita. Jak kayaten asublyan day ta ahoy tay, Mare. Awan na sayaat nga ipay na itibiyag ko. Nagsaysayang aklaang iti kwarta. Ay, salbag. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Ning, kasala na unog ti pampanunuto mga pare. Ha? Itay pa'y aday ta cellphone mo tikit-kitang. Kitag man da ito yung chicks iti Facebook, pare. Inyo, chicks manon nga. Nagpintas ka. Ay na, awan la asawa. Armag ka talaga da ito. Jesus, si kakit di mat pare. Inton kuan, maamuan ni bakat mo. Awan mo lang arod. Awan bibiyang na da pare. Awan maaramidan na. Saan nabalit na saan kumot nga isukat? Nayon naklaan. Ay sus, si ka talaga pare. Day talaki na babairong manan ti pampanunutam. Anya? Oh, apay, awan ka diti panggap mo amapan mangan, itay kapay anak uldag dita. Day tala cellphone mo tikit kitam. Mga anak tulat ta ka di, na mabisina pa ka.
Laki din na yan. Nan, kitakman day ta cellphone mo? Ah, Ha? Anyaga po kita ang di cellphone ko. Tadyak mo, bibiyangan di cellphone mo. na, siguro adda ilimlimad mo niya. Anya nga ilimlimod man nga ibagbagam. Ti cellphone, private agamit da ito eh. Sana mabalin na kitkitaam no niya tilinaon na. Nga uray asawa ka pa eh. Anya? Mawatam ti kahit ko asawain. Privacy bakit? Privacy. Anya? Dinakman privacy an si Kakardo. Maamwak laeng nga da sa baling aramida, ma? Ha? Makitam ti saan mo pa'y anak kita. Si kamot jam di masabat ko, Gina. Ay, long time no see ah. Kumusta ka mo tingay? Ayos na tamat. Kaasi ti Apo, agang angasakpay aging gaita. Ha? Sika talaga. Nay, pasla si Mixi ka. Ha? Ay na, agyaman ak manong kardo. Siguro, adamot yung boyfriend mo niya. Wino, awan pa. Kwa? Awan pa'y boyfriend ko, si Kakit Dimot. Kasta ka day. Anya nga minan, tinagan mo iti Facebook? Kwa? Gina Ganda. Dahita tinagan ko iti Facebook, manong. Agyaman na ka. Iyak ka man. Kahit pangasim ah, tayaksip mo ti friend request ka. Sure, manong, i-accept ka. Paray, at day bagaking ka. Amom ngay, nasabat ko ni Gina idi kalman. Ay no, pimintas sika. Oh, Kung saan lang nga pimintas. At dapay asim mixi. Ay no, uray la agtid-tid dagiti katay ko iti nakita. Ay siling it ko kunak kuma. una yun pare. Kung kunak laeng pare, ang mga no ibagam toki di ka ni bakit ko. Narigatan. Kahit nagsarita kayo kini Gina, idinasabat mo. Ay muna. Hapay, kapoy. Tinamag ko pa ya, tinagan ti Facebook na. In-add ko. Sa friends kami. Nagpartakan. Anya lakit din pare. Ketwen apay kapoy, kunak manay. Magsiksya talaga ni Gina pare. Makapakatan. Anya? Amamom ka din ni Gina, mare. Ha? Asino a Gina tibagbagam? Asino pa'y kuma? No sana ni Gina nga po ko ni bakit ising. Awan, amok day jay. Apay ka day. Ay na, saan may kidya pa nang ipapan? Ngam nakita ngamin nagiti comment nila kay mo iti Facebook na. Ha? Win mare. Abay, saan mo nakita? Ay, jakmet ngamin nag-open iti Facebook iti manungal daw. Busy ak ngamin iti anak ko. Kita ngamin na. Ay na, di asawam. Kas labaro no kas di nga ag-comment iti post dagiti babae dito lugar tayo. Ay, mabit lang O atoy, kita Kita ang daytan ni. Wan nga, paiso. Apang. Oh, mas daaw ka? Isa ti numero 1 mangyahahat iti post na dahi at Gina. Kansan lang ani Gina. Ano ti babalasang nga iahart na ti photos da. Anya? Sapay tunggal makita ti commit na kat wow sexy. No saan wow ganda. How to be with you kung kunan na. Ti awanan ba in alalaki? Ha? Paiman? Kastagayam ha? Jak ngamin nasangsango kat tinagop open. Bayam tapaliiwak dayta, friend. Nasaya at tadakan. Sika, wow sexy. Ha? Anya ka din daytang ibagbagam mo bakit? Na, agpamarang kapay lang awan amom, ha? Awanan ka itibain, salbag ka, babaero ka. Ay, anya ka din daytang ibagbagam maya. Nakitak dagiti comment mo, kan heart reaction mo iti post dahi babae dito lugar tayo. No babae ka kuma, kat sayat, garang ganjang, garang pingat. Anya? Awanan ka itibain, awan lang arudan maitultulong mo dito balay. Awan lang arudan trabaho, maaramid mo pa iti kasta. Anya lang ng ti ibaga dagiti tattao ang makakikita iti i-comment mo, ha? Di ka agsanay, tangamangan no ikugtar ka itirurod ko. Alaw, Stone bakit? Saan na maulit pa? Pay, naan ano day tarupam si Kakardaw. Ha? Siguro, tinungpa na ka ni bakit mo aniya. Ay, ngarod na na.
Kasta una panagtungpa na kanya kadi rabi. Kat, ada siguro basol mo ah. Awan mo na. Siguro lang tikwatik na. Ahaw, Pag-take. imposible atong paan na kani bakit mo, nga awan gapaw. Amangan mo't nga men no ada babae. Hinana mo. Ada na damag ko kat. At tila kan mo ikum-comment mo itipos ni Gina nga apo ko ni bakit iseng. Ha? Wow, siksi ka now, ti ikum-comment mo. Sakot, ada pa'y karo ti emoji na nga agdildil pat. Tiyawanan ba'y na bakit ay? Amo na pa yung nagitikin mo dyan. Nagdildil pa. Kasla da ibagbagam. Ay, kwa, awan na. Awan ibagbaga. Apay-pay lang nga mas daw ka. Nunaamuan ni bakit mo. Amangan no nalipata mo at social media. Kat awan ti may limlimad, pare. Uwan nga rod pare. No asino nga tati chismosa nang idanon keng kwa na. Sarda nga mga minan, pare. Itikas na. Awanan ti pare ko. Ay, sana mabalin pare. Magusto ka talaga ti kinasiksi na Gina. Ano? Sarda nga, ti panagkom-comment ko itipos na. Nung kachachat ko may. Aram magmangki di pare. Kanya tamo, no bumigay. Ay sus, pare. Sika talaga. Numaamuan manin ni bakit mo day ta. Diyak lakit yan mo. Ay na, nasaya at na nagsabat ta, sister. Oh, Jane. Kumusta? Talaga pumimpintas ka Pumimpintas ka talaga. Ay na, pagyamanak unay. Adaman sa ludsudak kan ka. Ha? Anya dayta? Pudno ka di? Anagsina da manong kardo kan ti asawa na? Ha? Nagsina? Wan, kanayon nga may naagchat ni manong kardo kanyak. Kinapudno na, agdat-daton nga rod kanyak. Anya? Kanayon na nga ibaga, anagsinadan ka nung agasawa. Kunti pa kaalakak, amom ti kunana, adda ka no kanser na ni bakit na. Iso nga umadali ka nung mutlaang ti ipapatay na. Iso nga iad-advance nan ti agarom iti kasukat na. Anya? Ti awanan ba ina lalaki? Pudno ti ibagbagak. Amangan no ibagang mo aglaslas tugak O, adi kitaam, dagito ti messages na. Nan kita man? Ha? Wan nga agpaiso. Ay na, siyak ti mabisit kinkwana. Alaman, screenshot man amin day ta chat na king ka. Isin mo kanya kiti messenger. Tamno day pakita kini bakit na. O sige, ibagam tuman kini bakit na tabagbagaan na. Tapno saan akas jay. Kaasimot ni bakit na. Adi na amu ti aramidan jay awanan bain nga asawa na. Nagsapa kamutin nga imay dito balay, mare. Itaman tay. Siguro, awan ka pim iji balay mo. Isuan na sapa ka manin imay dito. Ay na, nakunamon mare. Awan na talaga ti kapik ije balay. Iso nga imaya. Unay kan? Ala, mangipaburag ka man iti kapita. Tagkapita mare. Tadaman tinapatag na ipakamuking ka. Ha? Anya day ta? Ala, mangipaburag ka na. Tagkapita. Tapno ganasin tati agunget adwa. Anya? Kastoy ti mapan na itchat kin ni Gina? Uwin mare. Screenshot dayta. Iso nga imposible adi ka pa'y lamamati. Tiawanan bain? Puskul ro palalaki? Ay no, pag-asam man, taimbaga na pa'y nga dasakit ko, kat umadanin ti ipapatay ko? Kat, anyangay nga rod. Napagklan mo't ababaero ti asawa. Ay, makapa-stress! No, hindi kat wow siksi lang ti kumkumit na kadagiti siksi ababalasang. Saan itan? Ibaga na pa yun nga umadani ti ibabalon na. Payman day di alalaki, sumubsobra matan. Ikam ang amin ti pagnakman nga mare. Di nala panunutin ng ti anak yo. Ay na, apo day di akardo. Napagklan na babaero. Naimbag ko na tananakam mo ni Gina. Tadi na tinutupan. Ay no sa bali lang nga babae mare. Ang mga nuawanan ti asawam. Ay, matanagan at pare. Nag-chat nga ni Gina. Ha? Naku nana. Nga amo ka nun ni bagit ko nagiting chat ko kingwa na. Ay, Ha? Kasano ano pa samak dito? imbaga na kanu kin ni bakla. It amo mo tinadya bakla. Napagkla na chismosa.
amin ang mamon na, danon na kinibakit ka. Amumatan ti chismis, pare. Nag-date nga gwaras. Kat, agawid ka na. At numaamam no anya ti reaksyon ni bakit mo. Ay, mabuti nga ngarot pare. Mabuti nga ka talaga. Sapay, mabisina kon pare. Ay na, agawid ka din. Alangan adito'y kalatan nga agmalmalam. Agpatpat na. Awan na ito. Kasano da ito yung ay pare. Ay, dayjay to mga minagina. No apay mo amasapol ang mapanay baga. Anyamot tayo. Kasano nga ito yun? Nasaya at na panunot mo pa'y tinagawid, Cardo. Ha? Ay, uwan bakit? Ay, uwan gayam. Nagluto ka kaday. Mabisina kami ng kahit. Ah, mabisin ka? Oh, adto'y ti kaldero nga awan kargana. Anay ka, nagsakit mo tin bakit? Ha? Awan bigyan ko! No mabisin ka, inka mangan ijay ayan dagiti babae at puspuswam ti picture da. Awan mat at talaga ti babayin mo niya. Ha? Nagturod ka matan anang ibaga ni Gina nga umadanin ti ipapatay ko. Ay na, gapula ang iti kinababaerom na ibagam ti kasta. Dinak man bakit-bakatan, Cardo? Awan lang arudan maitultulong mo dito balay. Nagsakitin da ito ulo ka pinakulam iti kaldero. Ay, awan bibiyang ko, no kayat mo, jay pa'y dakdakil a kaldero ti ipakul ko kan kataag nakam ka. Ha? Bakit, Mike? No mabising ka, inka sa pulon dagijay chicks mo akom komentam iti wow sexy. Wano saan, isudakit din ti mapan mo kanan. Anya? Ay, kasla ka ano lang, hindi nasabat ka alin mabagal ay tarupam. Sa ita, aduma na ngayon taptapal mo dita ulong. Uwin na. Siguro, adda manen basol mo anya. Adday tan ngamen. Adda lang arudan asawam. Di ka pa'y lamapnak. Agasam, imbagam ka na. Nga ada sakit ni bakit mo. Kan, umadani ka na, ti ipapatay na. Nana. Agasam, si bibiyag pa'y lang ni bakit mo. Ngam kastakid din ti ibagbagam. Ay nalabas, Cardo, nalabas. Nana, Mike. Kat, pudno mo ti ibagbagak saan aya. Isung agbalbaliw ka kuman. Laklakayan kan tabno kasta ti aramidam. Inton kan, si kakid din ti umuna ang matay ngam ni bakit mo. Ha? Ay, san anana. Kaya't ko pa iti agbyag. Kayat mo pa iti agbyag. Tapnaw, makababae ka pa iti adaw. Kasta ka de. Ay, sana kasta nana. Kaya't ko pa iti agbyag. Kaputa kaya't ko pa yung makadwa ni pawit ko. Ay, adula amin. Awan lat pamatik iti kasta pa nagrup-rupan. Nyamit tanda kita intap-tapal mo iti ulong paray. Ay, nagsakit nga rod pare. Iso kasto iti namayak. Basol mo matlang paray. Nonya nga minter aramido ma. Amum lang arudan nga istrikto ti asawam. Nung kastapay lang ter aramido. Kami namnamay na mamuan na pare. Di ko nakakit saan nga idanon ni Gina. Mindanon naman. May isa mo da jay. Kahit, anya nga itimpakul ni bakit mo ka. Pinakulan na ka iti binalsig. Ay, sana binalsag. Jay kidi nakangis-ngisi ta kaldero miya. Isaw timpang or na dito ulok. Agasag. Inyakob na latan dito ulok. Magkumamon no slow motion. Saan mo ita inyakob na latan? Ay, nagsakit yo. Maganap mo ah. Noan niya lang amin ter aramidang. Kailangan i-comment mo iti Facebook. Ngam ti post ni bakit mo. Di mo pa'y mapuswan mo. Di mo pa'y makomentan iti wow sexy. Oh, niya ita. Ha? Napadasam lang arod tinaakuban iti kaldero ti ulo na. Ha? Nagam ka nga minan pare. Sarda nga mo, day taki na babaerong.